ошол жерде отурасыз, мен микрофонду сизге алып барамын. Ошону менен биргеликте Айжирек кызыбыздын атасы Сейдали экени чакырабыз, эжеси Өмүркан эжекелерди чакырабыз. Келиңиздер. 1000 жылдык кудалар менен кудайлар. Туғандар эми мына тойдун башында биз сиздерден сурана турган нерсе ушул 4 инсандын сүйлөгөндө кут коюп угуп туруп, алакандай аябастан чаап турушуңуздарды биз суранабыз туғандар. Андыктан мынакей бүгүн Мамароза акебиз менен Айыр эжекебиздин ак дасторконун жайып, алыс жакындан туғандарды чакырып, сиздердин ак батаңыздарды ушул 2 жашка алып берейин деп отурат. Андыктан жаш кезиңде сыйлай жүргөн тенени карыны, картайганда кай өзүңө тиет, кайрым деген кыргызда жакшы сөз бар туғандар. Ушул Мамароза акебиздин урматына бир катты болча бербестериме мен микрофон берейин. Келиңиз. Урматтуу туугандар, мына бүгүн биздин кубанычтуу күн, бүгүн бизде той болуп жатат. Ошон үчүн ага келгениңиздерге баарыңызга биринчиден рахмат. Азиретин, келин, азиреттин үйлөнүп тойга күч келиптер. Ушулар кармашкан калмар иш айылбасын, бактылуу болгула, чын Ай рахмат, туғандар мындай сөз бар экен да. Тоодон ылдый таш кулап, чочуп кетти каш кулап. Не кыларын биле албай кол чабырды аткылап кеткен. Ол акылчал канча окуз туғандар кол чаап койбой элегениңиздер. Ай рахмат туғандар, ушул төрт инсан сүйлөгөндө катырап аябастан алгансыздар, чаап туруңуздар. Ал эми кийинки кабыл делеге бере турган инсаныбыз мынакей Айжирек кызыбыздын атасы Сейдали экеге микрофон берейин. Сейдали экенин урматына бир катырак кол чаап коюңуздар туғандар. Келиңиз. Şun Azirek Aziz efendim şu toyda geldiğiniz için çok rahmat. Ben yaxşı dilek şu oynamak için. Ay rahmat, babamız kolça koymayı tuğanlar. Aleme kiyinki mikrofonu vere turgan insanımızdan mınaki Ayjirek kızımыздın ejesi Ömürkan ejekebizге mikrofonu uzatayın. Uşul Ömürkan ejekebizдің урматына келген туғандар bir тоқтоосун 10 секунда kolça бербейсіздер бе? Ayjirek Tiyabalam Aziz Eko'nun öylönün hüppet toyunlar menen çın yürekten kutuktayım. Ekimor baktığı oldular, eki jakты teң sıylagan jaşlardan oldular. Eldin art emес, eldin ast emес, ortası olup jüre bergilер. Ay rahmat, бар болуңуз, кол чаап койлуу туугандар. Мына азыр микрофонду өретип инсаныбыз Ayjirek өзү чогуу көтөргөн маге эжекебизге берейин микрофонду. Ayjirek
saat 9'a çeyin uxlap qalsa uruşmaysızlar. Olacaq böyle tuğanlar, ayızra kızılca başan Xudadan olsa deyiz. Kırızda жақсы söz var, iki жақсы Xuda olsa bir-birine jorug atlaydı. İki jaman Xuda olsa bir-birine zorug atlaydı deydi. Arasında jorug atlayan Xudalar olsa deyiz. Alemi tuğanlar Xuda bilen Xudany kucaklaştırıp, cıtlaştırıp koymaylı tuğanlar sizler bir kol çağıp koymaysızlar, gelingizler, kucaklaşalım. Siz bunday alasız. Barıp özünüzden qarindaşınız болады. Qarindaşınız atrау. Singlingiz degenim. Singlingizdin bетін açıp, mаңдайынан жыттап, таңдайына түкіріп қойып келіңізше барыңыз. Yolu başladı, canı gelin akbosu qartadı. Geçiye alısı kelip kız ele bir oyundan hiçbir bilgen başladı deyip. Barmalıslar, ömür kanece ortalığa gelip. Biyiminen açıp verişsin. Kırgızda dağı bir жақсы söz var. Bişkek'e barsak gül beret, hoşuna gelsek kul beret deysizler. Gökten beri toyda jüresizler. Özünüzler bilesizler. Xudalar ortalığa geliyoruz, Xudalar ortalığa geliyoruz. Muzikantlar tağıran Xudalar degen muzika çağırat. Ortalıkta Xudalar bileydi. Demek bugün toy başlayız. Gelingizler bileyiz. Kıstırmasdan kögörü oldurgan konuklarga da çoğun rahmat. Kıstır gelgende sırtqa çıkıp ketken konuklarga da çoğun rahmat. 200 so'm kıstarıp 100 so'm ızda çalıp ketken konuklarga da çoğun rahmat. Xudalar sizlerge çoğun rahmat. Xudalar sizlerge çoğun rahmat. Orunduklarga ordanağız gelingizler. Rahmat sizlerge. 2 yaştın öydesine ıldıyına jövek bolğon ökül ata menen ökülene geliyor tuğanlar. Tağara aytkanda ökül ata Mırza keni çakırabız. Öküleni Aktürgül ejikeni çakırabız. Gelingizler bugün bizden ökül ata menen ökülene.
Мырзаке биздин ресторандын биринчи сый тамак алдыңыздарга тартылып тугандар, тамагыңыздар дагы болсун. Ал эми мынакей өкүл ата Мырзакеге мен микрофонду берүүдөн алдын бир суроо менен кайрылып кетип келип турат. Мырзаке, канча бала, канча кыздын атасысыз? 5 kız, 1 oğul. Ayazmasız ömür versin. Eң çoğu kızgı je uğulbu? Kız. Kız. Eң çoğu kızınız tırnas törülgönde sүйünç akçanı kimge bergensiz? Suyunç akçanı radomda bergenmi? Ay rahmat, бар болуңуз. Мынакей бир заматта мына алдыңызга бир уул менен бир кызды коюп койдук. Келген туугандардын алдында бизге сүйүнч бересиз. Туугандар себеби бул өкүл ата жөн өкүл ата болбойт да. Элдин керегине жараган, элдин жүрөгүндө жүргөн, эл үчүн күйгөн инсан болот. Ошон үчүн туугандар өкүл атанын сүйүнч берген акчасынан биз өкүл атанын ким экенин билебиз туугандар. Өкүл атага бир катыраак кол чаап койбойлубу? Ай рахмат. Сүйүнч акча бериңизчи, канча берет дейсиз гана өкүл ата? Өкүл ата сүйүнчүдөн дагы сырткары көрдүңүздөр, мына өкүл атанын 1000 сом сүйүнч акчасын көрдүңүздөр. Өкүл ата bundan дагы кийин бир конкурска демөөрчүлүк кылып берет туугандар. Ушул өкүл атабыз менен өкүленебизге 1000 сом үчүн өкүл ата өкүленеге бир катыраак кол чаап койбойсуздар туугандар. Келиңиз. Hürmetli tuğanlar, şu azizliğinin kızıyız, Rahmin Allah biterimizler, baklık olsun, karmaşan konuları bekem olsun, ikicak tensiyalan yaşlardan olsun, baklık. Tuğanlar, kol çaap koyboylу, toyda olturabыз, toyda tuğanlar, kol çaap turaylı, sebebi barыбыз ушул жерге чыгып калуу тилек айтабыз туğanlar. Кимдин тойу кайсы деңгээлде өткөн болсо, бүгүнкү тоюбузда дал ошондой олтуруп берет туğanдар. Ал эми кийинки микрофон бере турган инсаныбыз өкүлене Атүргүл эжекебизге микрофон узатайын. Атүргүл эже келиңиз. Рахмат. Мен өкүл кызым менен өкүл балама кыскача калуу айтып кетем. Терек маани берип отуруңуздар. Дос душманды дайым сыйлап жүргүлө, туулган жерди, кыргыз элин сүйгүлө, ыйман, ынсап, ырыскыга курчалып, бакталайлуу, узак өмүр сүргүлө. Ошону менен бирге бардыгыңыздарга ачык асман, чын ден соолук бар болуңуздар. Рахмат. Ай рахмат, бар болуңуз. Кол чаап турайлы туугандар. Мына туугандар өкүлене менен өкүл атанын кур болуп келген жок. 2 жаштын сүйүүсү кур болуп калбас үчүн 2 жаш мүмкүнчүлүк болсо ылдый жакка түшө аласыздарбы? Ылдый жакка түшө аласыздарбы? Мына туугандар бүгүн эсте калгыс күн болуп, өкүл ата менен өкүлене өкүл атанан фотоаппаратыңыздар. Рахмат сизге өкүл ата өкүлене. Ал эми туугандар мен мына колундагы акчаны көрдүңүздөр. Өкүл атанын демөөрчүлүгүнөн болгон акча. Мен сиздерге азыр бир 2 суроо берейин.
Эгерде туура тапкан болсоңуздар, ушул акчанын ээси болосуздар туугандар. Мына түштүк жергебизде, тагыраак айтканда ош жергебизде 6 түрлүү сый тамактар тартылат туугандар тойдо. Биринчиси бул албетте өзгөчө, экинчиси шорпо, үчүнчүсү аш, төртүнчүсү эт устукан. Ал эми туугандар ушул 5-чи тамактын атын тапкан туугандарга колумдагы белекти берем туугандар. 5-чи тамактын атын тапкан туугандар барбы? Акча алып коюңуз. Өзүңүз үчүн пакетке тыкпайсыз беке? Жок. Туугандар ушул пакет тартылган убакытка чейин олтуруп бериңиздер. Себеби туугандар жайган дасторконго бата кылабыз туугандар. Кыргызда пакет тартылгандан соң ресторанда жарым адамды биз таппай калабыз туугандар. Андан кийинки суроо туугандар 100дөн 1 алып койсо эмне кылат? 100дөн коймосо Qol götürüp aytaylı. Boş kalat. Boş kalat. Emne boş kalat? Stakan boş kalat. Stakan boş kalat. Aştan ötközgөн insanlar aytат. Tamam, gelingizin akşan alıp koyasıca. Akşam kut bolsun, bilekler kut bolsun. Barbalıslar. Tuğanlar ökül atanın demir-ürçülüğü menen bolotat bul tuğanlar. Alemi tuğanlar hazır biz bu jaga kalуу tiлекти biraz arıtaylı. Andan keyin ortalıkta жарым saatlık antrak koştaylı. Eң жакшы бийлиги оңдоктор өзгөчө бийликтер бар. Азыр бул жакка ата журт жамаатын чакырабыз. Тагыраак айтканда Азизбек мырзабыздын ата журт жамааты Мурат аке баштаган, Улук аке баштаган Полот акелерди калуу тилиге чакырабыз. Жарымысын bizim ata jurt ekende gördüңүздөр. Ата журт жамааты бирден айым бирден мырза сүйлөп койсоңуздар ошол жерде келиңиздер. Акелер баштайбыз. Гамазис келин. Şu başkoşu Hazret başkoşu önünü toylardan tuttayız. Ömrünüz uzun olsun. Yes olgunlar çın olsun. Yübüreli fakat alınlarda bala basın ardınlarda mal basın öyle daim yollar ondan çıkıp işten iyilikli bol patlı yaşlardan boşanırda çin yürekten kalıyorum. Ay rahmat, tuğanlar çok degende zaldın jarımı bolça koyuyorlar. Ay rahmat, var olsunlar. Ayıplardan teşe geliniz. Aziz, kendinize eklek, baş koşuluklarına bir kutlayayım. Daim sizlerle ben sorunatçım olsun. Ömrümün uzun olsun. Tatlı yaşlardan boğula, malı çakalı boğula, işinlerge ilgili kalayım. Daim kalayım tatlı olur. Ay rahmat, бар болуңуз. Мындай алайына пакет көтөргөн ижелер, мына пакеттин ичиндеги калпак, көйнөгөнөн том баркутту пакеттен чыгарбай эле колуна берип коюңуздар. Себеби той ээлери кабыл алат. 5 манжа бөлөк билек бир дейт, анадан башка тилек бир дейт. Демек тилегибиз бир, той ээлерин куттуктайлы, андан ары ордуктардан ордун алайлы. Чоң рахмат ата жамааты. Ajret kızılsın ata jurt jamaаты. Dal ушул жамаат сүйлөгөндөн соң биз ортолукта жарым сааттык антырак баштайбыз. Азыркы кабыл тилек Ajret кызылсın ата журт жамаатына келебиз. Жамааты келди туугандар, бираз тынчтык менен тартипти сактап туруңуздар. Бирден айым бирден мырза сүрөшүңүздөр болот. Келиңиз ага өзүңүз баштаңыз. Урматтуу кудалар,
Urmatlı Azizbek Ayzirek, mına bugün Kulay Tağlan'ın bergen nasibimenen sizlerden toyuңарda көөл отырабыз. Ең башкысы менин айтарым, Азизбек Айзирек дайыма бактылуу болгула, эч нерседен кем болбогула, каалаган тилек оюңар дайыма ишке ашып турсун, дайыма толуу болгула, эч бөз көрбөгүлө, чайпалбагыла, чайпасаңда төгүлбөгүлө. Ушул жердеги мындан тышкары жогорудагы айткан баардык каалоо тилектер сиздерге кабыл болсун, жолуңар шыдыр болсун, эсен болгула, бактылуу болгула. Ардактап кыргыз добушун мынашыл аталар баскан жол узун. Жер шары азыр тыңшоодо таңшыган кыргыз добушун дейт туугандар. Мына ак калпакты сыйлаган кыргыз даздек деген аталарыбыз сүйлөгөндө катуураак кол чаап берсеңиздер алагыңыздар ооруп калбайт болуш керек туугандар. Рахмат. Эжелерден келиңиз. Кымбаттуу Шукуй Оолам Азизбек, сиңдим Айзирек, силердин бүгүнкү үйлөнүү өтпөк тоюңар менен куттуктайм. Toyuңар төөлүктүү болсун, кармашкан колуңар бекен болсун. Дайыма ушу кыргыз элинин ыймандуу, жакшы жаштарынан болгула. Айтып айтарым, ошол кайын журтуңду жакшы сыйлаган, ыймандуу, жакшы келиндерден бол. Азиз күйөөлөр, сенин кайын журтуңду сыйлаган, жакшы, ыймандуу күйөөлөрдөн бол. Силерге ошол калыс тилекти каалайм. Аязымасыз бар болуңуз, айтылган каалоо тилектер 2 жашка түздөн-түз барып тийсин дейбиз. Демек баарыбыздын тилегибиз бир, той ээлерин 2 жашты куттуктайлы, андан ары ордуктардан орун алайлы. Чоң рахмат. Мен сіздерге суроо бергенде, кимиңиздерге тиешелүү болмосо, бир кадамдан алдыга жылып коесуздар. Бүгүн Ажыке рестораныбыздын 2-чи кабатында кимдин тою болуп атат? Ай рахмат. Сценарий өзү 2 тең жылыш керек да. Bundan ары эрте менен сааркы саат 8-де ким турат? Зорго жылды ба? Жасалган тамакты саат 9:00 туралды деп ким жейт? Ай рахмат. Бой жаптыра эле туугандар. Ал bundan ары ким шеф болот экен? Акчаны ким таап берет? Ошол таап келген акчаны булар берет да, чөнтөктөн ким алып коет? Жүгөндү эмитени алып баштады. Ким
Zor olmadan taşılasın. Kim buna olması gerek? Aferin. Oşal 10 bana oluşu kim böyle hareket jasay? Kim kaynenesin jaman görür? Dedi biliyorlar bir toyda gelin 3-4 kadar taşlamalı. Ne oldu gel bilmeyin. Alevi bundan keyin üygülöge kim başka üydü? Ayazması suyunuzda çeksiz bolğon bolsa çeksiz kadar taşlap koyuyorlar. Çeksiz kadar desem bir kadar taşlap sıra geçişe almamış edilara. Ekonuzlar tanışkanınızlarla men seni bilen tanış olmayı bile kim ayttan? Oşol söz uqqanda men seni tanışpayım degen. Oşaydı turup kim bugün kiyip aldı? Hayır Allah geldi. Ol çapmayı sorunlar. Gelmişler. Çeksiz kadar taşlamayızlar. Araşağız. İlk jakın dostu çıkarasın jaka. Jakın dostları geliriz. Jakın dostları. Onlar başlıyoruz. Jakın dostları geliriz. Tabii birden ayın birden moza çıkıp koyuyorlar var. Birden ayın birden moza. Çok ha. Birden ayın birden moza. Dostlarla uşul iki jakın dostlarına sırtlara birden ayın birden moza turup koyuyorlar. Sizler bana ayırasınız. Bu jaklar atırsınız. Dostlar var mı? Dostlar ayısınlar doldurasınlar. Dostlarla birden ayın birden moza çıkıp koyuyorlar. Bunu akeleriz. Bir ayın içinde de çıkmayızdır. Kuday sağlık. Gelgisi akeleri. Patrakçılar 2 yaşlı sıylaydı. Tapkan bolsa, bundanları üy bilen Ayşirek kızımız başkarar. Egerde mırzalar buna tapkan bolsa, bundanları üy bilen Azizbek mırza başkarar. Çakınar kuralaylı. Birinci kızdan 40 yaşlı kızlardan başlaylı. Surot tömende düşer. Sulayman toğunun biyikliği kança metre. Bilmekleriniz yaxşı, ol çarpıya verin tuğanlara. Alemiz sizge, ıslık gördün, terenliği kança metre. Ol çarpıya verin tuğanlara. Alemiz mırzalarına iyi kıyım sorumluluğu verin. Kırgızistan'ın Borbor Şahı'nın adı emine de atalar. Bişkek. Ol çarpıya verin tuğanlara. Alemiz sizge, bundan da kıyım soru. Kırgızistan'ın 2. Borbor Şahı'nın adı emine de atalar. Olçaklı böyle hoşluk tuğanlarınızı bastılar. Var olmuşlar. Alevi bir uşul gerekti. Bunu mırzalarına vergin gel oldu. Sebebi mırzalar tuğla taptı tuğanlar özünüzler gördüğünüzler. Gelişler tam birlikte bir de kalmayla. Men yolunda bu kızlarına memleketlik derecedeki soru verdim. Sizlerge birinci klasın sorusu verdim. Uşun için birinci klas bu yollarından kızlara birlikleri verip olmuş gerek. Hayır, olmazlar tuğanlar. Sizlerden olduğumuzlar benim birinci antrakты başlaydı.